ntabwo yonyica ahubwo njyewe nawe bamba tubamba mugani w'abanani ubu nyine ni njyewe nawe kurumva mutarabanze wowe none nyine ntiyomwica mbere. Okay, I'm ready. Na ntanga bazavuga ngo inzoka ni gutanga izo gukome agatsintsina. Nanje ni mutanga mama yangu. Yesu mu izina rya Yesu. Ku mutwe neza niho nzakandagirira. Ikibazo nyine nk'iki ngiki cy'umugabo wawe nimba afite ikibazo ogikemura mugabo agafungurwa nimba nafunze nimba n'ibitaro. Ubwo noneho icyo nabajije. Kiriya kigo ngo kirimo kiratabariza abantu ko kitagira ubwenge habe buriya nimba ari nanjye wamufungishije. Ntagiye ngo ntere igikumwe ngo umugabo wanjye ni mumpereze rero ubu ndamukeneye. Na se na nyina wamubyaye ntego umufunguza. None se kuko ni wamufungishije yariko mutabariza se prize yamusabye ifaranga ati yewe umugore mu gihe yanze kumufunguza kubera ko ari wamufungishije ngagende umutabarize uzana amafaranga yanga tumukuremo ni ibitaro se bamujyanyemo byananiwe kwishyuza ati arimo aramutabariza umuntu kuba gwari no mu mapingo ntibigaragara neza ngagende utabarize uzana amafaranga yagiye gutabariza mu ruhe rwego mu buhe buryo ninde wamutumye afite invitation ye. Yes, kaze cyane kuri mwe mwese mudukurikira kuri Mega TV1 aho muherereye hagiye hatandukanye. Reka tubaramutse tubaha ikaze mu kiganiro nanone kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana. Umwanya rero tugiye kugaruka ku bigiye bivugwa ahatandukanye dukomeza gukora ubusesenguzi kuri byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa, ariko nanone ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kubana mu kiganiro ndagira ngo atangire abibwira. Yes, muraho neza bakunzi icano shasha gasinda imenya ariko guyimbwire Mega TV1 abakunzi ba Mega TV1 turabasuhuje n'ubwa mbere nicaye kuri no televiziyo cyangwa se channel. Ku mazina nitwa Eric Nkundabantu, n'umuturage wa Nairobi, niho ntuye, niho mbarizwa, niho nshashe ibirago, ariko nigiye gito tugataha inzira kiragenda iteremuka. Ariko turabasuje kandi tubaha ikaze kuri Mega TV1 kugira ngo mukurikirane ibiganiro turi bugende tuganira, tubifurije amahoro y'Imana. Arakoze cyane uwo tugiye kubana mu kiganiro Eric Edem Kojo, kandi tumuha ikaze kugira ngo yisange haganirize abakunzi ba Mega TV1. Hanyuma Eric, nk'uko wabibonye hakomeje kuba hagenda havugwa inkuru ibabaje, inkuru irimo igaruka ku rupfu rw'umusore witwa Musirimu waguye hano Nairobi. Bikaba bivugwa yuko uyu musore yapfuye ku munsi w'ejo aho yaguye mu bitaro bya Kenyatta, ariko kandi amakuru akomeje kugenda avugwa ku rupfu rwe akaba avugwa yuko Musirimu yafunzwe afungishijwe n'umugore we. Akaba yari amaze iminsi muri gereza, aho yaje kurwarira muri gereza bitewe na kondisiyo, birumvikana kondisiyo mbi zo muri gereza, aho abamusuye bavuga yuko yari amerewe nabi, aryama kuri sima kugeraho ndetse n'umubiri we wari utangiye kwangirika, biza kumuviramo nyine kurwara mu bitaro. Ku munsi w'ejo akaba yaraje kuba yitaba Imana. Tubanje gutanga rero mpore ku muryango wa Musirimu, umuryango w'Abongera, dutanze mpore ku banyamurenge bose kubura umusore w'umujyambere nk'uriya. Hanyuma demu tugiye kubana mu kiganiro, ndagira ngo dutangire tuganira ariko kandi tugerageza kugenda dusesengura ku bijanye n'ifungwa rya Musirimu ryavuyemo kuba yakwitaba Imana. Biravugwa yuko yagiye agirana ibibazo n'umudamu we, birimo kuba umudamu yarakundaga kuba yataha bwije, kugeza ngo umunsi yaje gutaha bwije umugabo abanza kwanga ko yinjira, ngo yari yatashe mu masaha 7 saa 8. Umugabo ngo yanze ko yinjira, umugore arasakuza muri pilote, bagera ubwo baza kureba icabaye, baza kumusaba gukingura, arakingura. Ariko ngo akinguye umugore arinjira, yinjira n'uburakari bwinshi, ashitse yanga konsa umwana kuko yari afite n'umwana w'uruhinja. Ngo bukeye mu gitondo aja kuri polisi, birumvikana umuvyeyi waraye atonkeje,
bikaba bivugwa rero yuko yavanye ikintu cy'uburakari gituma arega umugabo ku buryo banze kumufungura kugeza ubwo aguye mu maboko ya leta, aguye muri gereza. Ikintu wacumvise ute icyo gikorwa kigayitse muri ubwo buryo, kuri wewe wacumvise ute? Bo sindi bwirirwe nja mu makuru detail nkuko urangije kubivuga, urangije kuvuga mbese nka histoire cyangwa story uburyo yagenze, uburyo umukobwa ateye, ibyo byose bla bla urabivuze. Ariko munyihanganiye mfite na ka grippe ho gatoya, ariko njewe uko mzumva nuko mbibona birababaje. Kwanza reka tubanze duhempore nkuko wabivuze umuryango w'abarundi babongera ndetse n'abasegege, kuko ariho nyakwigendera yari umukwe wacu. Nuvuga ngo rero reka tubahempore kandi tubabwire ngo mukomeze mwihangane, ni igihe gito zino ntambara zigashira tuhatubona. Ako turagenda dupfusha abantu mu ngeri nyinshi, donc mu buryo bwinshi. Murabona mu ntambara ko turafusha abantu, abarwayi bagapfa, urumva nk'ibi. Ariko twongeye kugaruka bwana munyamakuru kuri iki gitekerezo, hari amakosa ari mu kuba cyangwa se abantu bagatatira ikintu cyitwa umuco. Ibi byose ni uguta umuco. Abantu banyihanganire, mfite agakorora kenshi cyane nimubona nkoroye munyihanganire. Ariko birababaje aho kubona umugore, sibyo, ufata umugabo ukaja kumufungisha, ukamujana muri leta. Ngarutse ku muco wacu, byari kizira cyangwa se ntibyabagaho kubona jewe ngirana ikibazo n'umugore cyangwa wewe munyamakuru cyangwa n'undi wese. Mu muco wacu twebwe ngo nurangiza ujana urubanza, habe mbere y'uko unarujana mu banyamurenge, wabanza ukajana kwa so uko cyangwa se kwa so, sibyo, mukagenda mukareba cya kibazo cyananirana, mukaja muvuye muri famille strength, yahava nyine mukabona kugenda muzamuka mu nzengo. Igihe bizonanirana mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ukabona kujana umuntu hehe muri leta. Ariko kubona umuntu ngo izo nzego urazisimbutse bitewe kandi nawe, kandi hari ikintu bano bantu basigaye baritwaje, navuga ngo mvuge ngo igitsina gore gisigaye cyarumvishe ko gifite ububasha bunini kubera ibihugu twajemo. System anglophone mvuge gutyo isa nk'itandukanye na system francophone gatoya twahozemo. Iyo umugore cyangwa agize ikibazo cyangwa kureze ikintu runaka cya violence, ukamenya ko uguye ahantu udashobora kwikura. Kandi umugore muri system anglophone bafite imbaraga, bafite ubushobozi, bafite power, bafite kumvwa kurusha twebwe. Nuvuga ngo kino gihugu cya Kenya n'Ubuganda n'ibindi bihugu hari aho bidatandukaniye no muri Amerika no mu Bwongereza, bimeze kimwe. Kuba bimeze kimwe rero, nuvuga ngo nubwo umugore yakubeshera, ibo bumva ko ari verite. Kereka hamwe bashobora kubona ikimenyetso nta musiga kigaragaza ko yakubesheye, aho ngaho urarengana. Ariko iyo bitabonetse ngo uraja kwisobanura, urumva rero niko byabaye kuri uno musore, kuri uno mugabo. Kuvuga ngo utasha ijoro, umare gutaha ijoro, ufite uruhinja, uyu ni umugabo, kubera nawe ni umuntu wamurakaje. Aya masaha watashe ahubwo niwe wakayatasha, wenda avuye gupagasa cyangwa avuye hano. Ariko noneho wowe umumama akamaro bigaragaza yuko uyu wacu atamenya akamaro ko kuba mama, atamenya akamaro
ko gufata inshingano zo kuba umuvyeyi wo kuba ubundi umumama. Niyo mpamvu uzubona bavuga ngo abana nabo umugore, kubera ko niwe uba hafi y'abana. So rero nimba uyu mumama atarabaye hafi y'abana, umupapa akaba ari uba hafi y'abana, none ugataha nijoro saa 8, umumama ngo uvuye saa 8 uvuye, twaze twibaze naho hantu yaravuye, kuko mu bigaragara hari bigaragara cyangwa se bivugwa. So rero muri uko rero kumufungirana yanga ko yinjira, kugeza aho bukeye yanze, ni umujinya kandi ni nko kumuhigirano, arangize aja kurega. Noneho hanitwaje yuko ngo umuhungu ngo siwe wishura inzu nubwo ataba yishura. Eske kubera ko mubonye ubushobozi, ubonye abavandimwe bagiye hanze bo kubafasha, bibaye urwitwazo rwo gufata umuntu mwashakanye ugiye kumukandagira? Reka mubwire Mutabazi, nino jambo tuza turahira tukavuga ngo tuzabana karabata, nzakubaha, siko biza bimera, nzokubaha. None ni gute wovuga ngo uzubaha umugabo wamara ahubwo ugashaka kumusuzugura bigezaho, kandi waravuze ngo uzomwubaha? Iyo ugiye kubaha mu bukene uramwubaha, nawe mu bukene akagukunda kandi nawe akakubaha, sivyo? Ni ukuvuga ngo rero igihe rero utabikoze, igihe ibyo bintu utabikoze, umenya yuko watandukiriye. Uyu mumama yaratandukiriye, uyu muvyeyi yaratandukiriye. Indahiro barahiranye bombi n'umugabo yo kuzabana akaramata, ahubwo afasha umugabo amushirishije, maramufungishije, amushize muri gereza. Amakuru nuko nubundi yamufungishije ariko arwaye. Abantu rero ntibagire ngo yarwariye muri gereza. Gusa icyiza cya hano mu buryo yararwayemo, yabashaga kwitaho no gufatwa neza no kurya ibiryo byiza. Amakuru mfite wenda si mentioning indwara, ariko nuko iyo ndwara ihari yararwaye, ariko ntiwabashaga kwimenya, ntiwabashaga kuba yagira, kubera ko yaryaga neza agafata imiti, bituma abaho mu buzima nta kibazo budashobora. Ariko hariya wenda wararaga hasi n'indyo wenda zitari nziza n'ibiki bitari excuse me, bitari bizima, urambwira ngo uwo muntu muzukuri mwana data, uwo muntu ni gutatopfa. Hari ikintu kibabaje muri iyi nkuru. Iyi nkuru irababaje cyane kandi iteye ubwoba. Nimba abantu banayiganiraho no kugira ngo bakurikirana ibiganiro nk'ibi n'ibindi byagiye binyura ku masosho media agiye atandukanye, byibuze abantu bajya baboneraho isomo. Nimba hari n'uwari ufite umutima ugiye gusa n'uyu mugore yagaragaje, amenye ubwenge, amenye n'uko agomba kwitwara. Nta kintu kibabaje nko kuba wafungisha umugabo, bwaca ukaja ku masosho media ukagenda urimo ugaragaza ukuntu ari wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gufunguza umugabo, kandi nyamara ntubikore. Imiryango igahaguruka hirya no hino, umuryango uvukamo, uwushatsemo, bagahaguruka bagusaba kuba wareka umuntu agafungura. Tubikore, ukaza kumugeraho, leta igutabaje, abacungagereza bakaguhamagara bakakubwira ukuntu umuntu wawe aremze, afite ikibazo gikomeye, wamugeraho oriya yo kuvuga ati yeme ubwoga byagenze gutya, ni mumumpe nje kumuvuza, arinje mu muhanda. Ahubwo ukabaha ububasha bwo kuvuga ngo ibo niba mujane kwa muganga, aribo. Aho umuntu aremze ageze ku munsi wo gupfa, ariko akirimwe amapinga. Uranyumvira bene ico kintu? Ni kigaragaza yuko ntago yaritaye ku mugabo wiwe. Nimba umuco ushobora gushira indangagaciro zigashira, basi umuntu yasigarana n'ubumuntu cyangwa ubwenge bwakavukire. Ariko bwa kuri ya kenshi iyo ubumuntu bwagushizemo, iteka rero n'umuco ntago bukukwiriye. Iyo ubumuntu bwagushizemo
uko ubumuntu bushizemo ubumuntu nohura n'umwana nkamwica nkamukubita nkagira gute kuko nta bumuntu nohura n'umuntu mukuru nkamutuka kubera ko tumva ko nta bumuntu ndamutuka kuko nyine ntacyo nitayo ngo n'ubumuntu rero udafite ubumuntu nta muco rero waba ufite. Nubwo yo atagira ubumuntu ariko ntekereza ko byonyine amagambo yagiye akoresha kuri social media aho yagiye avugana n'abanyamakuru batandukanye bamuhamagara bamubwira ati ko bivugwa yuko umugabo wawe bimeze gutya na gutya, ibisubizo yagiye abasubiza ari amagambo ni amagambo ntekereza ko nimba gifite akenge gatoya azahora yicuza mu buzima. kereka asa nk'uwanywera umogi. Umunywera umogi n'ufata droge n'utaza wicuza. Ufungishije umuntu ararembye tumwitayeho ko barakubwira ngo reka dukore ibishoboka umuntu ubwo arembye basi atahe. Ukagaruka uwawe biyemeraho ubabwira ko ari we wenyine ufite uburenganzira bwo kumufunguza. Tumufunguje. Reka n'ubundi dukomeze twibaze kuri uyu munsi ko umugabo yamaze kwitaba Imana. Buri azavuga mu kiriyo. Ikinyamurenge urakizi ko bigoye. Ikinyamurenge urakizi. Buri ayobona amagambo avuga. Azavuga bakimenyana, avuge kugeza igihe bagiranye ibibazo. Wenda ashaka hahengeka, kuhengeka se ntubizi. Zashaka umuntu agashaka uko bahengeka, namara guhengeka nuko umuntu nta kundi nyine ntakereka nafata urugendo akavuga ngo ndagiye sinzoba mu gushingura. Ariko bivuga ni sinzi naho nabibonye wenda kuri social media bavuga yuko ubu nyine adafite n'uburenganzira ku murambo, ubu nyine abari famiye iri kubikora iwe batanamukeneye kwa haba kuko nta na contribution cyangwa se contribution ye aba bakeneye niko numvishe ngute kandi ari bo si kugeza ubu nta uramenya wenda ica amategeko abivugaho. Ariko nimba ari wari wamufungishije ari ufite uburenganzira bwo kumufunguza ku gutanga umurambo buriya n'ubundi ntashobora kuba ari we kandi nanone ukenewe. Kuvuga ngo numvishe ko bagiye n'umuryango polisi irabavuga wemeye ko duha famille umurambo, arabyemera arabisinyira ibiki nabiki. Nuko numvishe ni nabandi amakuru tarahabwa, amakuru ntarahabwa naho nabikandagiye ariko ibyo byose kubera ko bafitanye abana. None se abana guherekeza se ntibavyemerewe se? Birumvikana. None urumva navuga ati abana bakeneye guherekeza se zanya abana se bazamwangira? Bashobora kumwima ijambo zohaba bakamwima ijambo kuko babishaka, ariko kuhaba ntawamubuza kuhaba. Kuhaba rwose uburenganzira, kereka isoni zo bimutesha n'ikindi, ariko kuhaba rwose afite uburenganzira bwo kuhaba n'umugabo we barabyaranye barashakanye apfuye rwose nta divorce iraba yarakiruwi. None ko umuco komona indangagaciro z'umuco zikomeje kuba ikibazo aho abantu batakimenya kirazira, batakimenya uko bagomba kwitwara, batakimenya icyo bagomba gukora n'icyo batagomba gukora. Sinzi ko kugera mu bihugu nk'ibi ngibi twaravuye muri gakondo nimba ari byo bigomba gutuma twiyambura indangagaciro kugezaho ibitendo nka biriya bitangira kuba byagenda bigaragara mu bwoko. Hari ibintu twamaze iminsi twigisha bijyanye n'umuco, ugasanga abakobwa baravuga ngo umuco wacu ngo ibiki bararyamiwe bagira gute umuco, ariko ibi ni bimwe muri bimwe bahawe zo kwisanzura birarenga bija hejuru bigeraho nari byo basanga rero kubera guta umuco no gukurikiza kirazira bigatuma baja muri bimwe bitari iby'iwacu bakagwa mu makosa tutakoraga, sibyo? Habe n'ubunyireje umugore wanje nubwo no mukubita nkagira gute
abantu mbere y'uko tuja kuri polisi babanza agahamagara umuryango sibyo umuryango ukabicaza ukabwira ibyo mupfa nimba twumva tutagomba kubana tugatandukana tukagenda umwe akagenda ntuzi ko hari aho kumufungisha hariya avuga ati jewe umuhungu wanyu sinkimukeneye dufite inzego ziyoboye imiryango dufite iziyoboye za mituwalite yego akababwira ngo iyo ari guhamagara perezida w'abongera akababwira ngo nabwo ahereye mu nzu mwabo akababwira ati jewe uyu mugabo wanyu bitewe n'imibanire tubanye nabi je simuke ntandukanye nawe nimba nk'uko yavuze ko abakuru bari bo bishura inzu akava mu ushakira inzu jewe sinzongera kubana n'umugabo tandukanye nawe yari kugenda akabaho n'amahoro n'abana biwe umugabo nawe akaja iwabo akabana n'abavandimwe be akazoza bahurira bagiye gusura abana ariko udafasha umuntu ngo uje kumuroha ngo uje kumufungisha birababaje kumva yuko umuntu yapfa bene ruriya rupfu rw'akarengane mu gihe barimo bakubwira ngo niwe ufite uburenganzira bwo gukiza umuntu niwe wamuteje ibibazo ni nawe ushobora kumukura mu bibazo none umuntu wawe mwashakanye mukabyara uzi ko niyo araye yorara hanze gutya rimwe gusa mwakoroganye uzabuca mu gitondo ariko noneho ngo ukwezi kumwe abiri bigiye kuba 3 4 icyo ni ikintu kiba kigaragaza ko wahararutse umugabo wawe utakimukunda wagakwiriye kumuha ba nyirawo aho kugira ngo umurohe umugumize muri kasho icyo nicyo kintu yari gukora nimba yarumvaga haza umugabo wiwe atakimukunze gutandukana bari mu gutandukana ni ibisanzwe ibyo tumaze kubimenyera ibyo ni nko kujya umutsima ikintu yari gukora yari gufata umugabo akamurubura nawe akigumira kwa nyina undi nawe akaja kwa nyina bagatandukana bakaza bahurira ku bana aho nzoza gusura abana sito gutandukana ni bisanzwe iyo baza kuba baratandukanye byari kuba twavuga ngo ntaco byari bitwaye n'icari kuba kuri uno mutipe ticari kumubagwa oya bihuriye ndaho bihuriye ariko kandi no kuja wiwe kuja kuri social media kwiwe nako kuri mu bintu nk'uko babivuze zatumye kiri mu bintu catumye bamwota gutya kiri mu bintu kandi byatumye amagambo yavugiye social media amakuru mfite nubwo biri kuvuga ngo ari kugenda ngo numvise ngo yagiye kurega abantu bo muri social media ngo baramuvuze ariko nje mvuga ko nta nishingiro byaba bifite kubera ko ama audio yiwe arahari n'ama video yihari hari nawe ibiganiro yagiye akora bimwe mu biganiro yagiye akora bigaragaza reaction yiwe y'ikintu kurya ari umuntu ukora ikiganiro bigahita bikwereka uwariwe cyangwa se mu mivugire yiwe so ibyo byose ni ibintu nabo bashobora kujyana ariko icyo navuga nuko social media yagiyeho nayo iri mu bintu byamutanze zerekana ko koko ibyo yakoze kuko iyo atavuga ku mugabo wiwe yavuga ntavuge ku mugabo wiwe ikibazo nuko yavuze ku mugabo reka dusoreze aha ngaha kuko iyi nkuru irababaje si inkuru yo gukomeza gutindaho dusoze tubifuriza gukomeza kwihangana umuryango w'abongera umuryango wa Segege abanyamurenge muri rusange n'abandi bose bakundaga musirimu kandi nawe tumwifuriza iruhuko ridashira ariko kandi tubwira abantu bose muri rusange tujye twitonda mu bintu twitonde guhubuka nanone kandi umutima wo gukundana urusheho kuba mwinshi ikindi nk'abantu nimba ko twaramenye Imana ni rekomandasiyo twaha abantu turabizi ko abantu bagira amarangamutima n'imishinya myinshi ucabaye ariko hari icyo twoha abantu twobwira abantu bababarire cyane abantu bababarire utuntu nka turiya bareke kubika ni bito cyane kuruta ibyo bapfa abantu bababarire rwose abantu umutima ntibashire umutima ngo bame byinjiramo indani ndabizi ko biragoye ariko kandi ab'umuryango n'abanyamurenge muri rusange vraiment
umuhungu akomokaho cyangwa ashamikiyeho uretse ko ari uwacu twese bababarira umukobwa bababarire batanga imbabazi kubera nta kindi babikorere kubera ko twamenye Imana no kugira ngo imitima yabo igire gute ibohoke je niyo recommandation nshobora gutanga Akoze cyane mukomeze mwihangane kandi umuryango nta kundi mwihangane muzarera abo bana bazavamo abagabo bazavamo umusirimu nubwo bibabaje ariko ihumure ry'Imana rikomeze kubana nawe muze mugire ibihe byiza